Ljudi nisu neki znali da se sok od aronije mora u biti razrijediti kao sirup, pa bi ga pili koncentrirano. Ja nisam znala, da. Pa su onda nakon 2 uzimanja odustali od toga. To je u redu da muškarac koristi isto kremu za lice. Ja mislim da svi muškarci koriste kremu za lice, samo neki ne žele priznati. Staviš preko dana lijek u autu ti naraste temperatura na parkingu na suncu i preko 50-60 stupnjeva, što nije dobro niti za jednu namirnicu, a kamoli za lijek. Domagoj, imaš 5 ljekarni u Zagrebu. Tako je. Koliko je teško danas imati ljekarnu u Hrvatskoj? Pa ne bih rekao da je toliko teško koliko je izazovno. Izazovno je zbog toga što trenutno u Hrvatskoj imamo jako malo, to jest nedostatni smo sa kadrom farmaceutskim, pa je uopće teško naći kadar koji će raditi u ljekarni. Uz ostale sve izazove kojima se danas sreću poduzetnici, to bih rekao da je jedan od najvećih izazova ljekarništva danas. Kako si odlučio otvoriti ljekarnu? Pa u biti nisam ja odlučio. Prije 35 godina idejni začetnici su bili mama i tata. Mama kao farmaceut i tata kao poduzetnik su se udružili i prije 30 godina kad se uopće donešen zakon da se mogu osnivati privatne ljekarne, oni su krenuli, ja mislim da u tom trenu bila to 5. privatna ljekarna na području Zagreba. I onda tako kroz godine otvorili su 2., 3., 4. Nakon toga ja po završetku farmaceutskog fakulteta preuzimam obiteljsku firmu, kupujem 5. ljekarnu, cijeloj priči se priključuje sestra, isto kao magistra farmacije, ali sa završenim fakultetom u Beču i nastavljamo, ja bih rekao, držati sjaj na tom obiteljskom srebru u proteklih 15 godina pa do danas. Kakav je fakultet u Zagrebu? Pa fakultet u Zagrebu fantastičan. Fantastičan zbilja, jedan lijepi dio mog života. Ne mogu reći da sam bio baš neki super student, ali lijepi dio života, lijepa prijateljstva i ne mogu ga pamtiti samo po dobrim stvarima. Koji je najvažniji predmet za vas bio? Pa najvažniji predmet to je kad dođemo 3., 4. godina, ajmo reći kad se više okrećemo prema lijekovima, farmaceutska kemija, kad se baš kreneš u prvi dodir sa lijekovima i kad počneš učiti koji lijek djeluje, na koju bolest, na koji način i to, kad baš dođeš do onog farmaceutskog dijela, dok ti one prve 2 godine su, ajmo reći, opće kemije, opće stvari, opće iskustvo to farmaceutsko, a kasnije ljepše kad dođeš do ciljanih dijelova. Što ti možeš preporučiti za imunitet? Svako doba godine nosi nešto svoje. Znači, sad recimo proljeće kad kreću alergije, imamo određene dodatke prehrani koji će nam povećati otpornost prema alergenima i pomoći će nam da prebrodimo taj dio. U zimskom periodu tu se opet, ajmo reći, druga kombinacija dodataka prehrani koji će nam povećati otpornost tijela prema prehladama, bakterijskim infekcijama, virusnim infekcijama koje nosi to doba, tako da kroz svako doba godine imamo određen set Da, a konkretno, preparata. na primjer za alergije, to nisam ni znala da to postoji. Pa recimo za alergije tu je dobar astaxantin, dobri su kombinacije, recimo sad popularan je D-vitamin, ima jako puno toga što nam pomaže pojačati otpornost organizma prema različitim alergenima. Astaxantin, quercetin, D-vitamin, postoji jako puno kombinacija toga. Postoji vitamin D na bazi alkohola, a postoji vitamin D na bazi ulja. Tako je? Da. Dobro, i koji je bolji? Pa nema bolji, svaki je dobar. Ne? Samo je stvar navike šta ti je lakše uzimati, na šta ti bolje djeluješ. Znači, neko ima problema sa želucem i onda kod tog nekog je problem su preparati koji će mu u prvom naletu djelovati na želudac, dok recimo možeš uzimati to u kapsulama koje se tek otapaju kasnije kad prođu želudac, pa ti onda neće djelovati na to. Što se tiče željeza, Da. kako treba uzimati željezo, a da bude efikasno? Pa tu isto postoji cijeli spektar proizvoda za željeza. Ima željeza u sirupu, ima željeza u tabletama.
ima i super preparat koji ti u biti radi na principu da ti hvata jako puno željeza iz hrane koju ti uzimaš, pa ti na taj način povećava apsorpciju željeza u organizmu. Tako da isto, kod željeza ti je veliki problem što ti ono zna sjedat na želudac, ima onaj gorak okus. Ne, recimo to ono kad ljudi su jedno vrijeme je bio veliki hype oko soka od aronije. Da. I onda ljudi nisu neki znali da se sok od aronije mora u biti razrijediti kao sirup, pa bi ga pili koncentrirano. Ja nisam znala, da. Pa su onda nakon 2 uzimanja odustali od toga, Da. jer bi jako izazivalo mučninu i to. U biti samo ga je trebalo razrijediti jako s vodom i pit na taj način. Koliko često se događa da dođe klijent, kupi nešto i onda vrati se nezadovoljan samo zato što nije pročitao upute? Pa to je rijetkost. Danas je to jako rijetko zato što danas pacijenti koji dolaze u ljekarnu su jako dobro informirani. Znači jako je popularan doktor Google i većina njih već pri samom dolasku u ljekarnu zna točno što želi, koji preparat, kojeg proizvođača, za koju tegobu. I u biti u odnosu na ono kad sam ja kao dijete bio sa mamom u ljekarni, kad je ona bila savjetnik pacijentima šta uzimati, na koji način, danas ljudi više dođu sa gotovom idejom šta oni žele i na koji način oni to misle uzimati. Naravno, mi smo tu da savjetujemo, uvijek se može dogoditi da ljudi malo griješe u toj svojoj nekakvom naumu, tako da mi smo tamo da pokušamo to još malo usmjeriti ka pravom cilju. A koje su najveće greške koje mi činimo? Pa najveće greške su to recimo kod uzimanja dodataka prehrani, vitamina i minerala. Imaš vitamine koji su topivi u mastima, A, D, E, K. Oni su potrebni znači da se uzimaju uz veći obrok u toku dana. Prva stvar, ako njih ujutro uzimaš na prazan želudac, znaju izazvati mučninu. A druga stvar, zbog toga da djeluju što bolje, najbolje ih je uzimati uz obilni obrok u toku dana, baš zbog te topivosti u mastima. Onda imaš drugu kategoriju vitamina, vitamini C i B, koji su topivi u vodi. Znači njih je samo bitno da ih ne konzumiraš uz recimo velike količine čaja, kave i to, jer čaj i kava su diuretik, oni će pospješiti pražnjenje, izmokravanje organizma i to, i onda ti automatski smanjuju djelovanje tih vitamina u organizmu. A smijem li tablete uzimati uz čaj i kavu? Pa baš to i nije preporučljivo, zato što kava je opet puna kofeina, znaš, može doći do nekakvih interakcija, ovisi opet sad koju tabletu piješ, za koju tegobu. To tako da je najbolje tabletu popiti sa čašom vode ili ako je neki neutralan čaj, recimo uz kamilica, šipak, nešto takvo ono što mi pijemo i kad imamo prehladu, kad smo bolesni, to se neće ništa štetno dogoditi. Da. Ali najbolje je tabletu popiti uz čašu vode. Sad kad pričamo o prehladi, što moram imati doma u svojoj kućnoj apoteci? Pa u kućnoj apoteci bi uvijek bilo dobro imati nešto protiv bolova, nešto za snižavanje temperature. Sad je vrijeme, alergija i toga, znači nekakav antihistaminik protiv alergija. Ako neko reagira na nekakav ubod komarca, jače, pauka, nekakvih buba, znači da imaš nekakvu kremu koja će ti ublažiti te osipe. EpiPen? EpiPen je nešto što baš ne može imati svako doma, znači to je antihistaminik koji se nabavlja samo na liječnički recept. Da. To je već ona prva linija obrane kad se dođe kod liječnika, ili ako imaš baš, ajmo reći, riskantno si alergičan na neke stvari, onda te ljudi imaju to doma radi prevencije. Ali živimo u Hrvatskoj, imamo zmije. Nemamo toliko mi opasnih Crne zmija. udovice. Nemamo mi toliko opasnih zmija i toliko opasnih buba da bi to bilo podnormalno da imamo u domaćinstvu takve preparate. Kad si pokrenuo web shop Apoteka.hr? Pa web shop Apoteka.hr postoji već nekakvih 10 godina. Znači u jednom periodu me uhvatilo nekako surfanje po internetu i to traženje domena i tak dalje. Onda sam nabasao na slobodnu domenu Apoteka.hr i odmah sam ju rezervirao i kupio. I u biti onda to čekalo nekakvih 2 godine dok se uopće nije rodila
ideja da se pokrene i napravi web shop. Što moram priznati, u tom trenu je bila za mene nešto sasvim novo, apstraktno. Za sve nas prije 10 godina. Da, i u tom trenu uopće kad sam ga pokrenuo, znaš, napravili smo prvi web shop, stavili slike, složili artikle, zalijepili cijene na to, sve digli na internet i čekali prodaju. I onda si nakon 5 dana razočaran jer nema prodaje, niko to ne klika. I onda u biti skužiš da uopće ljudi ne znaju da postoji online ljekarna, da postoji apoteka HR, da to prije sve 10 godina. negdje postoji. Da. I onda kreneš kao mali istraživač istraživati kako da ti sad ljude, populaciju dovedeš do toga. Ne? I onda smo se tu par godina nekak vrtili u prazno, tapkali u mjesto, hodali s tim problemom na leđima, sve dok se nije dogodila ta nesretna korona i kad su ljudi ostali kod kuće doma u lockdownu i kad je biti internet prodaja bilo jedino mjesto kupovine. U tom trenu nam se dogodio, ajmo reći, uzlet tog našeg web shopa, gdje smo onda počeli na njemu raditi nekakav ozbiljniji promet i gdje smo onda i mi shvatili nekakvu ozbiljnost tog projekta, važnost tog projekta i potencijal tog projekta u budućnosti. Po čemu se Apoteka HR razlikuje od drugih web shopova? Pa globalno od drugih web shopova mi nastojimo imati konkurentne cijene, nastojimo imati ajmo reći, izazovne akcije za naše kupce. Nastojimo biti ekspresni i brzi u dostavi, znači sve ono što je danas u toku dana naručeno nastojimo da već sutra bude na dostavnoj službi i da se već sutra to dostavlja po Hrvatskoj. A kako skužiti da li ako kupujem na web shopu, je li se lijek čuvao kako treba prije? Zato se na web shopu se kupuju ideš na web shop iza kojeg stoji renomirana zdravstvena ustanova, to jest renomirana ljekarna. Čim je iza njega renomirana ljekarna, znači mi sami po svojim standardima moramo pratiti temperaturu prostora u kojem se lijek skladišti, u kojem se lijek nalazi. Prate se temperaturni režim lijekova koji se moraju skladištiti u frižiderima, poput inzulina. To tako da mi imamo sljedivost lijeka od kad je on došao u ljekarnu do trena od kad on ne izlazi iz ljekarne, da je on pravilno skladišten i da je pravilno bio zbrinut. Tako da bi svakako preporučio kad se kupuju lijekovi online, kao i sve drugo što se kupuje online, da se kupuje od provjerenih firmi koji stoje iza svojih usluga koje pružaju prema krajnjem klijentu. Koje lijekove moramo čuvati u frižideru? Pa u frižideru se čuvaju većinom svi inzulini. Znači inzulin, lijek za dijabetičare, oni su većinom svi u frižideru. Mada bi ja rekao da danas kad imamo ta ekstremno vruća ljeta i to, da bi bilo bolje da su svi lijekovi u nekakvom kontroliranim uvjetima, nego recimo sad staviš preko dana lijek u autu ti naraste temperatura na parkingu na suncu i preko 50-60 stupnjeva, što nije dobro niti za jednu namirnicu, a kamoli za lijek. Tako da preporučuju bi svakome da ipak malo pripazi način na koji će skladištiti. Govoriš i o tabletama? Da, o svim lijekovima, bez obzira u kojem su oni pakiranju i obliku. Ti imaš 2 djece. Da. Utječe li tvoja struka na obiteljski život? U smislu, ako su djeca bolesna, onda odmah daješ tablete, vitamine ili kažeš, ajde, proći će. Pa da, znaš kako se ono kaže, da su kod postolara uvijek cipele poderane, tako i kod nas, znaš, kad se djeca razbole, u većini slučajeva nemamo ništa kod kuće. Ono što bi svi očekivali, sad ajmo kod Omaga, on ima sve doma, nemamo ništa kod kuće, a ja onda isto tako rađe nazovem nekakvog prijatelja doktora pa se posavjetujem šta u tom trenu dati napraviti. A i ovim nekim sitnim tegobama to uopće nastojimo se samo prebaciti preko toga. Što ti svakodnevno uzimaš? Pa nekak sam se naučio kroz zadnjih par godina, pošto jako puno hodam, planinarim, svaki dan uzimam omegu i uzimam nešto za pokretljivost zglobova. To mi je nekakva dnevna rutina, to je tablete su koje popijem svako jutro. I recimo kroz godinu, kad uhvatim sam sebe da se prisilim na to, onda uzimam nekakve multivitamine, ajmo reći onaj kasna jesen, rana zima, kad kreće hladno vrijeme,
doba prehlada i toga, a onda se nekakva suplementacija multivitaminima, D-vitamin, nešto od toga ubacim u dnevnu rutinu. Sad si rekao da voliš šetati, planinariti. Da. Čula sam za tvoj Camino de Santiago, da si prešao 700 km. Da, prošle godine 790 km od vrha Francuske do Kompostele. To je Španjolska? To je bila, da, cijelu Španjolsku sam prehodao. Sam, da, jedno onak divno iskustvo. A ove godine sam to isto ponovio, ali na kraćoj ruti od Porta iz Portugala pa do Kompostele, to je nekakvih 270 km. A što se dogodilo? Zašto si odlučio sam šetati 790 km? Pa u jednom trenu ti dođe onak zasićeno s poslom, zasićeno svim i onda tražiš nekakav bijeg i to je u nekako u mojoj glavi izgledalo kao jedini bijeg di me neće niko dnevno nazivat sa različitim pitanjima, di me neće ljudi opterećivati svojim problemima, di ću ja, ajmo reći, pobjeći od svog posla da budem mjesec dana na miru. Jer inače onak kao privatni poduzetnik u biti ti se budiš sa poslom, ti ideš spavati sa poslom, ti si cijeli dan na poslu. Ti kad si na godišnjem, ako neko ima problem u firmi, prvo zove tebe, znaš, i kad sam ja na godišnjem uvijek imam 2 laptopa, uvijek moram gledati da sam online, da se mogu spojiti. Ne prođe mi dan da ne moraš se posvetiti rješavanju nekog problema, da ne moraš za nešto upaliti kompjuter, nešto raditi, nešto napraviti. Jednostavno sam htio se dovesti u nekakav stadij života da imam neko vrijeme samo za sebe, bez ikakvih distrakcija, posla, okoline, svega toga. I onda sam si nekak izračunao u glavi da mi je taj Camino možda najbolja opcija za naći vrijeme za sebe. I je li bila to najbolja opcija? Je, moram priznati da je, jer zbilja hodaš mjesec dana sam sa sobom, sam protiv sebe. I još puno ljudi oko tebe? Pa ima puno ljudi oko tebe, znaš, ali ti možeš birati u svakom tom trenu da li ti je neko zanimljiv, da li ćeš s njim pričat, da li ćeš mu reći, sorry, rješavam svoje probleme, želim biti sam. Znači, ljudi su tu, ima onak različitih sudbina, različitih ljudi, ali svako te razumije, jer svako taj neki koji je tamo je došao sa sličnom nakanom kao i ti na taj put. Jesi li upoznao nekoga? Jesam, upoznao sam jako puno zanimljivih ljudi. Na primjer? Čak je bilo 2-3 iz Hrvatske. Pa evo sad, jedan od najzanimljivijih da upoznaš čovjeka koji radi kompletnu scenografiju za Will Smitha. Znači, uopće sad da hodaš s nekim koji je blizak sa Will Smithom, znači, to je nama nekakva apstrakcija, nekog wow glumca sa drugog kraja svijeta. I on skužiš da je to isto normalan čovjek koji traži svoj mir, koji si može priuštiti sve u životu, a opet je izabrao hodanje sa drugim ljudima i onak, ajmo reći, uživanje u prizemnim normalnim stvarima. I onda si nekako i ti na kraju tog dana ispunjeniji i zadovoljniji sam sa sobom kad vidiš da i drugi ljudi traže to isto što i ti na tom putu. A usput imaš nove veze? Usput da, pa ne bi sad rekao da su to nekakve veze, sad bilo je to nekakvih WhatsApp poruka, lik je slikao. MBA, da. Samo na jednostavni način. Lik je slikao fantastične slike, znači zbilja pošto se bavi scenografijom, ima oko za to, on je sam obitelom sliku, za koje uopće ne bi rekao da se može napraviti takva slika, pa ti onda on to pošalje, ali nisu to nekakve veze i poznanstva da se čujemo redovito, dopisujemo i tak dalje, nego nekakvo prolazno prijateljstvo tog putovanja. Bili su i Hrvati? Je, bilo je dvoje ljudi iz Hrvatske koje sam upoznao, s njima smo čak, to jest paralelno smo i hodali, imali smo nekakav isti tempo hodanja. Tako da, evo, ostala je ta Danijela Lončarić, s njom se i danas čujem, jer ipak smo bliži pošto smo oba dvoje iz Zagreba. Da, a kako to izgleda? 790 km, staješ li negdje, jedeš, piješ, što nosiš sa sobom? Pa gledaj, sve što imaš, što ti treba nosiš u ruksaku. Imaš 3 majice, 3 čarape, 3 seta donjeg veša, nešto sitno higijenskih potrepština. A da, zato što si limitiran si kilažom, pazi, to sve minimalno što nosiš ti je 10 kila nekakvih dodatno na leđima. I sad dan ti kreće, ujutro se budiš, zadaš si nekakvu točku do koje bih htio dohodat
čim nađeš nešto zgodno za pojest, sjedneš i pojedeš, jer ne znaš da li ćeš u narednih 6 sati opet naći nešto di bi se dalo pojest, popit, tako da ne ostavljaš nikakve opcije za kasnije. Imaš tri seta robe za obuć, presvuć, tako da isto tako kad naletiš na nekakvu praonu veša, na nekakvu veš mašinu, razveseliš se ko malo dijete, ubaciš sve žetone, sve opereš. Dobra ideja za biznis. Da imaš opet čisto. Jednostavno ne znam, svaki dan kreneš, znaš da te čeka 8 do 10 sati hodanja i kreneš i hodeš. A je li ti bilo teško barem jednom? Pa gle, bilo je teško, imao sam par kriza sam sa sobom unutar toga, počnu ti falit tvoji, počnu ti falit obitelj, djeca, dom. A telefon imaš? Telefon imaš, mislim to su nekakva moderni gadgeti bez kojih mi više ne znamo putovati, jer naravno pomoću mobitela, pomoću bookinga sam si morao rezervirati nekakav smještaj, opet iću spavat. To na mobitelu cijelo vrijeme pratiš i nekakvu kartu da vidiš da li ideš u dobrom smjeru, da li si na ruti, na stazi i to. Tamo možeš naći da li ćeš u nekakvom narednom selu koji ćeš doći, imaš nekakav restoran, dućan, gdje možeš da pojest, popit i tako dalje. Tako da mobitel ti je nekakva komunikacija sa svijetom, opet sa svojima se čuješ doma, djecom, ženom, video call, zoveš ih kad te uhvati nostalgija, kad ti krenu falit. Ali uglavnom, većinu danas si, ne znam da li bi definirao sam sa sobom ili sam protiv sebe, jer krene ti dan ujutro, si veseo, skako bi metar u zrak, u 12 sati plaćeš ko kišna godina jer te uhvate nekakve emocije. To tako da zbilja moram reći da na tom putovanju profiltriraš sebe više puta, da si baš posložiš sve u svoje ladice onak kak treba. A jesi li dobio neke ideje poslovne? Pa je, puno toga ti se izvrti, puno toga ti dođe tih misli, to tako da dogodilo se par ideja koje su poslije, neke su ostale u ladici, neke su realizirane, neke stvari sam opet kad se vratio unutar firme presložio, posložio. To, ali bi nekak rekao da sam najviše sebe složio i da malo mirnije živim nego što sam živio do tada. Nevjerojatno. Sad ja želim ići tamo. Moja preporuka čim prije. Fizički je to, ja bih rekao, najlakše. Mentalno je najteže. I kako se osjećaš kad dođeš do krajnjeg cilja? Pa gledaj se, taj dan kad sam došao na krajnji cilj, naravno uzimaš mobitel, zoveš sve žive prijatelje, rodbinu i to da svima obznaniš da si došao, ali stoji ti takva knedla u grlu da ne možeš uopće reći. Znači, ja sat vremena nisam mogu ispričati nikome ništa. Ja sam zvao video call, snimao se, pokazivao crkvu, došao sam. Da. Stigao sam, ko Rocky Balboa kad pretrči one stepenice i skoči na kraju i onaj nekakav osjećaj. Uspio sam odraditi nešto zbilja jako veliko, ne. Tako da osjećaj zbilja neopisiv. I koji ti je plan za iduću godinu? Pa nekak sam si nakon tog kamina sam si stavio da bi kroz idućih par godina odradio tih par manjih popularnih ruta, a svakako u narednih 5 godina opet tu jednu veliku rutu francusku. S djecom, ženom ili sam? Ne, sam. To mi je nekako ostalo putovanje na koje ideš sam, da opet nekak to proživiš sam sa sobom. A što bi rekao da ti kćer kaže da ona ide sljedeću godinu? Imala bi moju podršku puno. Mislim, i ako ona želi, ili sin, ili kćer, ili neko, ako želi ići sa mnom, svi su uvijek dobrodošli. Da. Evo, za kraj, pokazat ćeš nam tvoj osobni proizvod. Može. Ti imaš i svoj brand. Pa imamo sad, imamo par artikala smo počeli raditi u našem laboratoriju. U biti došao nam je raditi kolega Goran, koji je završio školu fitoaromaterapije i koji zbilja ima taj laboratorijski posao, rekao bi, u malom prstu. I onda smo uz pomoć njega napravili smo par pripravaka kojima se zbilja ponosimo kao našu kremu za ruke. Kako neobično pakiranje? Stakleno, crno? Pa gledali smo da imamo nešto što je onak moderno, korisno, efikasno. Odlično miriši. I nije prejako. Da imamo dobar proizvod. I tu su se bazirali samo na par, recimo krema za ruke, to nam je apsolutni bestseller.
hidratantna krema s hialuronskom kiselinom za lice i kožu. Isto fantastično, ljudi jako vole. A ti koristiš to? Da. Naravno, moraš ujutro kad se umiješ, opereš, staviti neku kremu da ti koža ne bude suha. To je u redu da muškarac koristi isto kremu za lice? Ja mislim da svi muškarci koriste kremu za lice, samo neki ne žele priznati. Da. Evo, snimatelj koristi isto. Ko bi rekao? A Isto prije tako. da, pa to, mislim, prije tate naše, na primjer, ne bi nikad priznao, zar ne? Pa ne, ali prije su svi koristili onu plavu Niveu i to je bilo to. Ima si jednu kremu koju su svi koristili za sve namjene, ne? Da. Da, danas, sad recimo imamo tu i serum za lice sa hialuronskom kiselinom i vitaminom C. To je isto nešto što vi žene volite više nego mi muškarci. Ti to ne koristiš? Jako dobro, ne. Zašto? Pa nekak sam ostao samo na kremi, ne volim kad mi je koža suha i ne volim kad mi je koža masna. Znači volim nešto staviti nakon neke jutarnje higijene da mi ne bude koža suha. Zar nije jednostavnije ovak par kapi i to je to? Hialurona. Pa isto stvar navike ko kako voli. Ne? I recimo jedna super stvar, sad pošto dolazi ljeto, i to što biti ljepši spol više voli, to nam je popularni maslac za tijelo. To je Nivea style. Jel da? Da. U biti maslac, pošto je na cijelo tijelo, to pokušavamo staviti u veća pakiranja, veće kutije, tako da ga bude dovoljno. A koje su cijene? Pa cijene sad ne znam napamet, ali išli smo onako na nekakvu nižu kategoriju cijena, tako da zbilja te kreme budu dostupne širokim masama, širokoj populaciji. Odlično. Hvala ti puno. Idem ja testirati sve. Može. Hvala vama što ste gledali. Share, like, subscribe i vidimo se drugom prilikom.